Kini kedai ke Akashvani Shillong, ka khubor ban puli dahil sa tasim. Kini kilong kimat bakong sam jong ka khubor. Job bun ke Bharatiya Janata Party hak election sakiyang dorbar tawan ha Haryana, bat ka kan honsen rob ke National Conference bat Congress ha Jammu bat Kashmir. Lecungo umentu rangba ke Meghalaya ukonrat ke sangma ya ka longying ubijoy es marak balaklatno bat IT ya ka songji rapisa ba phralak tengka sya ka longying. Bat penbena ke Meghalaya Canoe Association ban penlong ya ke Megha Kayak Fest ke Bahinyo nadu ke Shipau tarik hadu khatar tarik menta urisau arhajar arhosau. Kejingnya ya ki vote na kebentak election sekiyang dorbar tawan ha Jammu Kashmir bat Haryana kalakun. Ke Bharatiya Janata Party kala tambun ha kiyang dorbar tawan ke bakhandai pongut kitukon ha Haryana ke papini ba ke BJP kan dangbat ya ke borsenshar ha ke sen ke balai menta. Kat ba ke National Conference bat Congress ke beasan drop lang ke lapen kre bantau ya ke sarkar ha Jammu bat Kashmir namar kala tam ya ke shiteng na ke jingdon kitukon ha ke yeng dorbar thawan da ke bayo sau pho prasit na ke khandai pho sit ha ke yeng dorbar thawan. Menteri rangba ke Meghalaya ukonrat ke sangma henin kasngi ulalet jungo ya ke longying jong bijoy es marak balaklatno bat uyan chigado ar marak balaklatno hakashnong romkon songgital hatura hakaba ula ay ya ke song jingerap bisa. Ubijoy es marak balaklat ula no asyadin ya ke kurim bat arngut kiway pat kikun. Ukonrat ula IT ya ke song pisa ke pralak tengka sa ke kurim jong ubijoy. Ki armut ubijoy es marak ubalong unong hikai bat uyan chigado ar marak ubade ukun jong u kila syarong haka kat ba kidang jam sa silyang kawa bat ya ke met jong ki layok bansay nakaway ke jakatem haka shnong sunagri jong ke dima para haka steps ng ublay. Ubian udah kena school uba puli haka class 6 hasim para upper primary SSA school hapo gaswa para. Menteri rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma ulapen bena baka CBI kala shimti ban toket ya kisau pawai teli ki mukot duma ki biadai bat ke kambam sap khayi online. Hau kerwo leng baga social media Menteri rangba ulong baga CBI kala shimti ya kan ikakam bat ke sarkar Assam kan ajing kerjan ban pintikena ban la ban ai ke jimpi syarhok kam kloy. Kakam bamsam kayi online nek online trading scam hakajala kala pau perthai hakatayo bakadu jong nailar hakaba kinong kan show pisa kibela thep shibun bhak pisa hakawai ka company jong u dipankar barman kala ujor bakim shimla yo ya ka pisa bakide ben yo bat pamenta uta utrai jong ka company ula phetri no. Katanat Information and Broadcasting MIB jongka sokar pring kanyale ban kentiu ya ke jingshina bat pin mi phlem hakathan chate lam mi ngi jongka India lengba kilat kiranti ki babun khanang ban pin pau ya ki hakaran san phlem jongka perthai ki phlem ki bala khampau na kini ki jing persang ki kenthum ya ka phlem jong biplab goswami kabakateng kalapata ladies kabala shajit kum official entry jong India na kabanta ka khusnam Oscar arhajar arphosau ubiplab goswami uday ukhanna puli graduate jong ka Satyajit Ray Film and Television Institute SRFTI Kolkata but uday ubana Tripura nalor kata ka film Dominic Sangma unong shimbenta ha ka Burley Nail Talents arajar khat khandai bala ai ka teng rapture ne remdo gitana kadang yat bhamanta ha Europe bat dangshen lapalat ruyaka ha France. Kene kadai ka Akashvani Shillong ka bon lam shapi ya ka khubor. Ban beteng biang ya ke kubor
Ka Meghalaya Canoe Association kalapun bana ya kitarik na kabanta ban pinlong ya ka Megha Kayak Fest ka bahinyo kaban sedang nadu ka shipau tarik hadu khat ar tarik menta ubanai risau ar hajar ar posau nadu khandai beje minstep hadu san beje jadmit hakashnong tham. Ka Meghalaya Canoe kala sedang de ijing sedang ibarit hakasnem ar hajar khan rio ban kala long menta kawe na kita masa ba he tam he India bat ha Asia ru. Haka Paris Olympics ka balalong dangshen, laingot na gidukhat barim ka MKF, kila yishim benta, bat arngot kila yok takama, kawai ka takamakser, bat kawai ka takamarnong. Ka MKF arajar arpaulai kala saki ya ka jingwan kinu yishim benta na kaleng ka pertai, bat kalalong ka jingjob ka bakraw. Kisurok jong ka khandai lat ki bajudap da kinong de madan kin sayo ya ki jingpin kaladur kisor ka Meghalaya ka dang pin khre ban itu ya ki laitali ki jaka ban pin kinria ya kinong de madan kum shibanta jong ka benta ban kong ka jingpin kinria ya kinong de madan na ka jaka yo ba paunam ka sor Shillong ka police bazar Kajing temu jong kesorkar kalong ban pen kala ya kene kejaka syakajaka kabalait na kinong di madan bat ban pen long kejaka ya tang na kebenta kibriu. Umentri badai pet ya kene ulong baki kam bayadai bat kajing pen kenria ya kinong di madan kadang ya caplang bat lakmi nanti ban pendap ya ka hapo jong unaiwi. Kane kan ailat ya kibriu bayak kejan bakin yo ya kelon baraka jo kapor ban pen kenria ru ikinong di madan ka ba ai permit bat ban pen tikna baya ka jaka barok ka we en pendan kam tang na ka benta ban ya kibriu ka Office Udin of Students Welfare jangka Northeastern Hill University Nehu Shillong nen ka sngi kala penlong ya ka program bashisngi halor ka jiada na ka jing pendan kam yo drop Dr. Thokcham Radhesham Singh, ubalong menshwa o Menteri Katanat Education jangka Manipur, ulalong ukongsan. Habakran haka program, Dr. Thokcham Radhesham Singh, ulaban, halo kejing don kam jangka puli puthi, hakaban shim ya karai, hadin baladep kejing puli, bat ban penroi ru ya kejing start, bayadai bat kejing sngomen sim. Ulakan tu ya kisamla bakin le ikikam kiban penmento ya ka longbriu kum ka bapulekon ka balet shiying mani bat tairu ya ka jialong paralo ka banne shirta. Vice Chancellor ka Nehu Professor P.S. Shukla bat u ADC ka East Khasi Hills District kila don lang haka program. U President ka Manipur Congress UK Megha Chandra Singh shimnalet hajir dakamet hakamat ko Office Directorate of Enforcement New Delhi hakala sing uplay. Megha Chandra ula shakot hajir hakabede bakajing token hapo ka Provisions of Money Laundering Act Hajar PMLA. Lapin mi yakishiti khot hajir dau ED Assistant Director u Amit Kumar u balapatha yau sing bu unpin biang yakisabut bat ki record baro ki biadai bat kajing token. Yak racing day bakhandai pawa jong ki Indian Air Force laraki hakasin baningkong hatam baram Air Force Station hajan Chennai hinin kasngi. U Chief of Defence Staff u General Anil Chauhan ulapen here ka lama hakani ka jingraki. U Chief jong ki Air Staff u AP Singh ulashim ka salute bat sami ka citation bat ki kusnam shaki unit jong ki Air Force bamanta ka snem. Haba ajin kran haka parade Chief of Air Staff ulong bahaba phai shaki jingdon kam jong ka jinga da ba jingsngan haka parthai badap satang da ki jinga le thma ka India ka pen paw ya ka jingdon ya ka tanat sipai ling soin ka baklan ka to ko khubor kalakot naka Akashvani Shillong haka po prabajing in sob akadel station naka banta ka khubor ka ktin hindi ban pen bot pat ka khubor ka ktin pareng haka por pra khat san minute kanekade Akashvani Shillong